uzabivuga ariko reka tujye uko icyo twakwita impinduka ziri mu kubera mu isi ku isi muri rusange kugeza uno munsi wa none Isirayeli batangiye kwitunga agatoki noneho yihaye kujya gufata ibindi bice bya Siriya yego muri za Gorani yaharenze irenga n'ahantu itagombaga noneho kurenga n'ahantu hari ibirindiro by'ingabo za Siriya aho hose bagiye babijyamo. ibi rero bikaba bigaragaza yuko iyo ivuga yuko ishaka gufunga amayira igihugu cya Siriya nako cya Iran cyacishagamo intwaro zigenewe Hezbollah ariko ibi ngibi Iran nayo abafatanyabikorwa bayo yaba Hezbollah n'abandi bayirakariye bikomeye cyane bayibara nk'ikigwari nk'intare itagira amenyo itangiye no gupfuka imigara baravuga bati ni gute axis of resistance ishobora kubura umwari ukomeye cyane nka Bashar al-Assad. ahangaha bigaragara yuko Iran ishobora kuba isigaye ku cyuka itariho. ikindi cya kabiri n'Uburusiya ariko wa musaza yabusetse ariko abandi bagakeka ko Iran ibyo yakoze bishobora kuba byarimo ubwumvikane hagati yayo na bene wabo burya b'Abaperisi b'Abanyaturukiya mu by'ukuri basa nkaho batabanye neza na Isirayeli ndetse na NATO nubwo bayirimo ariko na Bashar al-Assad ukongeraho nande na Vladimir Putin. Anaho ubona biriya byihebe reka mbyita ibyihebe kuko sinjya bishyize ku rutonde bigaragaza yuko bitigeze binarota no kurasa kuri base z'Abarusiya. Ibi bigaragara ko habayemo gusa nkaho bumvikana no kureka ingabo za Iran zari zihari n'ibikorwa bikimuka bikagenda bitarashweho. ahangaha rero bikatera ikindi kibazo ese kugeza uno munsi wa none ko nabonye Amerika yatangiye gucyurira harimo wa mudepite witwa ni Gramunde ukunda kuvuga amagambo menshi cyane ukunda intambara wa musenateri ko yatangiye kubura Turukiya yuko ikwiriye gufatirwa ibihano kubera kurasa ku bakiride. bivuga iti ibingibi kurasa ku bakiride ni nko gushaka gutumira ISIS ngo ize guteza ibibazo kandi Israel yavuze ko ISIS nta kitwaye itigeze irasaho ibyo rero ni ikibazo uyu munsi amagambo ni menshi ariko ibi bikorwa byose bihari ibyakorewe hariya ikigaragara cyo nuko ari igihugu cya Turukiya gisa nkaho cyabishoje nicyo cyaturinze bari abantu nicyo cyabahaye ibifaru kibaha intwaro kibaha drone kibakora byose n'amakuru ariko nanone ubugambanyi bwa Putin niba ari buzana mu ntege nke no kubara imibare ntabwo bukazamo bigaragara yuko inama bakomeje kugira guhera ku munsi wa gatatu bagihagarika kumufasha mu gukoresha indege byabaye ngombwa yuko bamugira inama yo kwigendera agafata utwe agahita agurukana indege bakamuha ubuhungiro budasanzwe hano ndashaka nkubwire wasuzuguye icyo umugabo wavuze Erdogan kandi ibi bintu nanjye maze iminsi mbikubwe nkura ku isi iri mu bihe bikomeye byo kubura abayobozi ni ubwa mbere isi igeze mu bihe kuko aba bayobozi bariho muri iki gihe reka njye sindi mu kuvuga amahamba ngiye kubwira abayobozi cyane cyane mu bihugu byitwa ko bikomeye bifite abantu wagira ngo they are just like sinzi uko wabagereranya n'abayobozi babayeho uyu munsi wa none Erdogan ibyo yavuze nubwo abantu benshi bari mu kuvuga ngo arimo aramamaza Putin nyereka umuyobozi uvanyemo Putin Erdogan Perezida Kagame ukawushyiramo Benjamin Netanyahu buretse se ndacyakomeza hakuri kuvuga batavuze Xi Jinping ni ngiye ubivuze ntabwo ndakubwira ibyanjye Xi Jinping ukazana who else abo ngewe nibo mvuze hanyuma nyuma yaho sibyo ariko reka nshyiremo na chairman Xi Jinping niwe navuze Korea ya ruguru so uramvugira nawe uze ukora bawe urumva none reka nshyiramo na Sisi hariya mu Misiri yes uriya mugabo ni umuntu ukomeye cyane abantu nuko mutajya mubibona ahangaha rero abo nimara kubashyira aho ngaho noneho mfatira abandi ubagereranye urebe mvuge ndetse Trump se Biden se Macron se Boris Johnson se abo utari kuvuga nabagira manda y'igihe gito bakavaho noneho bare batagira manda cyangwa se banaziproronje bakigubirayo niba urimo kuvuga ngo nabi intwari cyane
ikibazo ntabwo ari Ubuse, erega ikibazo ntabwo Sisi umva yabikoze. ikibazo ntabwo wowe rero wa mwana we Wabivuze se. Sisi Sisi yakoze yafashe iki? igihugu kimaze gucikamo Muslim Brotherhoods bagifashe bagiye kukigira igihugu cy'intagondwa. Sisi araza ibintu abiha umurongo. Sisi ahagarika izi ntagondwa zose. Ubu ngubu iyo bitaza kuba Sisi, iyo bitaza kuba Sisi n'ubushishozi bwe, Egypte bimeze nka Sudani. ariko ibyo abikora muri Egiputa yihugiyeho, nta kifasha amahanga. nta gifasha amahanga Ntacyo. ubu se ntiri mu gufasha Sudani kurwanya ibyihebe by'abamariseneri bo muri, wabonye ko abanyakolombiya ariho ejo babateze ambushi 300 bakabafata abandi bakabica. na ambasade ya Kolombiya muri Egypte ikaba yasabye imbabazi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba yasabye imbabazi avuga ati rwose ibyo bintu Sisi hari ibintu byinshi arimo gukora, muveho uwo mureke niyo muvuze. Nonese Erdogan uretse wenda ko yivuze Buretse gato. akivuga buretse gato yivuze, yego ubundi akora iki? ye baba we Yesu Kristo we, reka nkubwire Erdogan uwo nguwo utazi. muvuge nyine. Erdogan ndakubwiza ukuri yafashe igihugu cyarajengerejwe n'amakudeta y'abajenerali, harimo akaduruvayo. Igihugu cya Turukiya kivana mu gihugu kirwaga gisabiriza kwifuza kujya muri Union Européenne kugira ngo gifashwe, akigira mu gihugu kitakifuza kuba cyajya hariya. Mu gihe uretse gato tuza mu gihe cya Erdogan icyabayeho, Turukiya yabaye igihugu gifite ubukungu butumbagiye, ndetse ntibatinyuka no kwigereranya n'Ubushinwa bw'i Burayi. Turukiya ubuzima bw'abaturuki bwarahindutse mu buryo bushoboka. Rero Erdogan mureke ntunamuvugeho. Oya, yifashisha uko gukomera kw'igihugu cye agahungabanya umutekano w'isi. Erega gukomera ni leadership, ariko ahungabanya umutekano w'isi. Abakiride ntabazengereje muri Libya, ntabwo yari ari hariya, ntabwo yari ahari, ntabwo ubyibuka. hanyuma se hariya muri Syria siwitse ubutegetsi, ntabwo ubibona wijya kure nyine. Erdogan ntabwo ubyibuka ajya gushaka kuzengereza n'ubugereki. Reka nkomeze nguhe Erdogan rero biriya iyo igihugu kimaze gukomera kiba gikeneye na influence. Erdogan rero biriya akora ni nk'uko Amerika ibikora, ni nk'uko n'Abarusiya babikora n'abandi. ariko nyine urumva yifashisha gukomera kw'igihugu cye agahungabanya umutekano ibyo w'isi. bireke mon frère, umutekano w'isi ahungabanira ntituhazi twese. Naho nyine niba ariya. Buretse gato Erdogan ndashaka kunabyumve neza. Erega buriya igihugu cya Turukiya sibyo cyahoze gikomeye mu gihe cya Empire y'Abaottoman, cyari kera inkovu z'imiringa. nawe aracyari muri, nk'uko Putin yaje akumva abasoviyeti ukuntu bari bakomeye akagaruka kubaka Uburusiya. ushaka ko iriya Empire y'Abaottoman igaruka? Erega Empire kugaruka ishobora kugaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niba ashobora kuba biriya bihugu bya hariya bimwegereye yabye influence, igihugu gikomeye kirahaka ibyo byumve. Natwe nuko nta bushobozi dufite dukomeze ibyo. Rero ndashaka nkubwire yuko kuri njyewe sibyo, kuri njyewe rwose ibyo yavuze mbwira umuyobozi uyu munsi wagereranya, urumva, na Margaret Thatcher. Mbwira umuyobozi wagereranya, urumva, na Angela Merkel nk'uko yabivuze. Mbwira umuyobozi wagereranya na wenda na Churchill. Mbwira umuyobozi wagereranya na Roosevelt. Mbwira umuyobozi wagereranya buretse se gato. Mbwira umuyobozi wagereranya nabo mu mateka nk'uko hasi ukavuga uti wagereranya undi Kigeli Rwabugiri wamugeranya nawe. Ibyo ni amateka yararangiye, ntibazagaruka abo ngabo. Ariko ubu ngubu abariho rero, abariho uko bivuga uyu munsi turimo turabona abakomediye. Nawe ni umukomedi uriya Erdogan. Itondere amagambo uvuga ko ntazajya muri Turukiya ngo bamfate. Oya nta n'uwana gufata, ariko uriya Erdogan ibintu yakoze hariya keretse njye ufite inshuti zanjye z'Abaturuki. Tinyuka kivuga ngo niwe wenyine ngo na Putin basigaye ngo ubunararibonye barufite, ariko bwo kugira gute bwo kubalansinga isi, equation ikaba uwo nakwemeza ko balansinga isi ni Putin. Watinyutse Amerika akayibwira ati nujya hariya ndajya hariya, nujya hariya ndajya hariya. Naho Turukiya ni ukwirwa avuga gusa, akavuga amaze guhirika Bashar mbwira ahandi yahiritse uretse kwirwa yica abaturage b'Abakiride ariko abazengereza. ariko havuge ntabwo wibuka cyagiye ajya gushaka gutwara za gazi z'Abagereki, yabona indege z'Abafaransa zinyuze amato akabwira ati musubire inyuma tuzavugana.
ariko hagati aho ngaho idolari ririmo riragenda rita agaciro ku buryo buteye ubwoba. ariko ugereranije n'inyarwanda oya apana njye ndavuga ku isoko mpuzamahanga ariko ewana birimo ndabona minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubuhinde avuga ati ntago BRICS ifite inyungu nyinshi cyane mu idolari kuri poromotsa no kwisha ubukungu bwa Amerika. hari ikintu Trump agiye gukora kizamukoraho bya bihugu byo muri BRICS yavuze ko nabyo azabishyira mu gatebo kamwe n'Abashinwa ndetse n'ibihugu bimwe by'i Burayi birimo Abafaransa birimo Abataliyani birimo n'ibindi bihugu ngo bikore imivinyo. Agiye ngo kubazamurira imisoro none nabo bavuze ati yizamure natwe tukuzamure. Trump urumva ukuntu ibihugu bifite ubukungu bivugana. ubundi Trump kurwana intambara y'ubukungu aho niho mukundira. urumva ukuntu ibihugu bifite ubukungu bivugana tuzamure natwe tukuzamure. nanabonye ko Uburusiya buri gusaba inama yihariye yo muri UN Security Council, umuhuro wihariye wo kugaruka ku bijyanye na Syria gusa. Sinzi ikiraza gukurikiraho usibye ko nta kindi abantu benshi mu burengerazuba bw'isi by'umwihariko kugwa kwa Assad regime ye ive babyishimiye cyane. Babyishimiye kuko ni nacyo bashakaga guhera muri Le Printemps Arabe. Mu bihugu by'Abarabu bavizaga bari bakeneye guca urutirigongo, harimo Syria, harimo Libya ya Colonel Muammar Gaddafi, harimo na Misiri mu nkubiri bamwe babona nk'iyatangiriye muri Tunisia. Babyishimiye ariko nabo byabe expose kubona Amerika yari yarashyizeho miliyoni 10 z'amadolari ku guta muri yombi perezida mushya wa Syria iri kwishimira ko yageze ku butegetsi, ndetse ibimenyetso byerekana ubufasha bwa Amerika na Israel ni ikimwaro gikomeye. Umuntu uri inspired n'ibitero bya Al-Qaeda 9/11 ndetse wabaye muri Al-Qaeda, uyu munsi Amerika ikaba yishimira ko yafashe ubutegetsi, birakwereka bya bindi bajya batubwira iterabwoba. Nabonye hari ibitangazamakuru byanditse nka BBC yanditse iyo nkuru igaragaza ngo uyu mugabo ninde, nyuma y'iminota nk'itanu ntabwo yari kiri iyo nkuru bagaragaza uburyo ki uyu nguyu yigeze kuba karifiye nk'umuterabwoba wa hatari. Amerika yamushyiriyeho miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika, miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda ku muntu wamufata cyangwa wamuhita. Bari bibeshye ntaho bitaba naho bitaba kwibeshya nk'uko rero ku cyitwa ngo Uburusiya buratsinzwe ku ruhande rumwe yego, ariko hari ahandi mbibonamo nk'aho ubwo bugambanye ku Burusiya bugambanye bona Turukiya. Uburusiya na Turukiya mu minsi 5 ishize iyi nkubiri ikaze, Perezida Putin yaganiriye na Recep Tayyip Erdogan kuri telefone. Assad yaravuyeyo. Assad yaravuye hariya kwa Putin kandi Turukiya yari ishyigikiye inyeshyamba zirwanya Bashar al-Assad kubera ko nawe ajya acumbikira izirwanya Turukiya. Bikavugwa ko Bashar ari kwa Putin yaganiriye na Recep bavuganye, kakaba kagambane gahatiki. Ingabo z'uyu mugabo cyangwa se izi ngabo zifasha ubutegetsi muri Syria zibufashe zitarwanya kuva mu miji nka Aleppo, Hama, niho habaye kurwana gutoya. Uburusiya bo barasisha intwaro zo mu kirere, ariko ingabo za Syria ntizigeze zirwana, hose zabererekaga. Urebe uko kwisubiramo kwa scenario zisa nk'iz'abatalibani muri 2020 basubira ku butegetsi mu mpera. Ngenda bibonamo umukino abantu batazamenya ruho, ariko nkubonamo ko Putin agurishije ubutegetsi bwa Syria ku ngurane y'ubwa Ukraine. Niko abantu benshi bari kubisobanura. Yego, ngiye kuguhereza ikimenyetso rero cyatumye rwose mvuga ko ibyo ntekereza bishoboka cyane. Abantu bajye babyumva iyo tuvuga ibi bintu hatwe nta buhanuzi dukoresha, ari igihe dupima ikirere kikatwereka ibijya mbere, ariko nta bundi buhanuzi. Jadu ukurikira Donald Trump kuri Truth Social cyane, ndebera ubutumwa bwa Trump avuga kuri ibi bintu. Trump yavuze ko Uburusiya sibyo kubera ko buri preoccupé n'ibindi bunaniwe gufasha Assad bwafashaga by'ibihe byose kubera kuremererwa n'izindi ntambara memo na Iran. Zavuga ngo Uburusiya buri mu bihe by'intege nke
ugereranyije n'ibindi bihe. Ariko arangije handi nk'undiriro ya politike aravuga ngo iri ni isomo kuri Ukraine ryereka Zelensky ko akwiriye kureka ubugoryi arimo, that he should stop his madness. Ndabeshya ibyo bintu babibona kuri Truth Social ya Trump yavugaga ibyo. Nyuma y'umunsi umwe abonanye na Zelensky mu Bufaransa aho bari bagiye gufungura iriya katedrale ya Notre Dame yahiye muri 2019. Yego, yahiye muri 2019. Aho yagezeyo Trump afata umwanya wihariye wo kuganira na Zelensky ndetse na Emmanuel Macron. Kandi ikigaragara ko bitsaga cyane kuri Ukraine. Kakarwara nirwariye ko gukunda gusoma body language. Jado wenda bizi buri munsi akurikira zambwirwa ruhame za Zelensky za buri munsi, uze kundebera none uko Zelensky yavugaga ko ati Trump twakaniriye. Ibyo twaganiriye birashimishije. Biratanga icyizere. Nyina byiza mu by'ukuri. Aha. Trump ageze muri Amerika. Aganira n'iki kinyamakuru ni CBS ni NBC, sinzi kiri muri ibi bitangazamakuru NBC. Asubiramo ko azagabanya inkunga ihabwa Ukraine. Atabwo ni birangombwa na OTAN ndayivamo. Nibibana ngombwa na OTAN ndayivamo. Ndabona hari umukino ushobora kuba ubaye hagati y'abagabo batatu bari mu witwa Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump n'umuntu witwa Vladimir Putin. Kuko aho umunyamakuru namukunze, undi abanyamakuru bazi kubaza nka buri cyo mbahemba. Yarebye Trump mu maso aramubaza ati Mr President, kuva atorwa yigeze uvugana na Putin? Trump amureba mu maso ikibazo yagikwebye mugani wa mukobwa avuze ati ngiye muhumure ntambwe muhungu yantera inda nzajya nzikwepa. Umuntu wakinnye karate uzi gukwepa imigeri inda yamfate. Yagikwebye. Ariko ibibaye kuri Assad ni ibintu nabyo igihe bitwavuga byaba atari byo koko akabaguye yagushijwe n'abamurwanyaga, ni ibintu byaba ari isomo rikomeye. Hari hashize ibirenga kimwe cya kabiri cy'ikinyejana we na se hari yitwa Hafez Assad babumbatiye ubutegetsi mu biganza byabo. Iyo bireba iyo myaka ni ya myaka n'ubundi yihangana rikomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya, aho buri bamwe baga bashyiraho abategetsi bashaka cyangwa barinda uwundi yanga. Still muri resistance yananiye abandi bose, we yarayigerageje imyaka 13 bikarangira aguye. Ni isomo ryerekana ngo nta butegetsi butagwa, by'umwihariko igihe abaturage batabukunda cyangwa se bubangamiye abaturage cyane. Kuko narebye waba umukino utaba umukino hari umubare munini w'abaturage bari kwishimira kuko ku butegetsi bwe, nubwo niba atari umukino wa Putin na Trump na Recep Tayyip Erdogan, je vous jure bazakumbura ubutegetsi bwa Assad. Nta gihe kirenze imyaka 2 kizashira bazabukumbura. Uko ubona abanyalibiya barira bavuga ati mwaduhaye Gaddafi akatubera mubi nkuko yari ameze, nabo bazabyifuza. Assad ni umwe mu ba perezida b'abasilamu bihanganiraga abakristo rwose. None uyu munsi haje abantu bari linked na Al-Qaeda, bari linked na Islamic State, bishobora kuzagorana ko umukristo agira ubwisanzure cyangwa akagira ijambo. Ikindi kugwa kwe ni kuvuga ibyo nge nababwiye mu kwemera kwanjye bibaye atari byo ubwo ndi kugaragara mu bigaragara. Nakanga politiki ubuzima bwanjye bwose kuko narebye imyitwarire y'uwari minisitiri w'intebe we. Umva ndababaye. Uzi ko nta gahinda afite, ari sefu n'inyeshyamba ntacyo ntabwo zibabaye, ziravuga ziti nta kibazo tuzakorana mu mahoro muri peaceful transition of power. Rwose nawe ati ndahari kugira mbafashe duhererekanye ubutegetsi mu mahoro. Muri 2007 muri 2007 hari umugabo w'umujenerali w'umunyamerika witwa Wesley Ken Clark. Yavuze ibintu abantu basa n'abatabyumva, ariko ni 4-star general, musirikare w'inyenyeri, umujenerali full. Yagaragaza uburyo ki nyuma ya 9/11 bya bitero byo kuri World Trade Center muri Amerika ngo yari ifite yahise ishyiraho umugambi wo kuzasenya ibihugu cyane cyane by'abarabu by'ibyisilamu bigera kuri 7: Iraq, Syria, Libani, Sudani, Libya sinzi niba nayivuze, hakazaho Somalia, hakazaho na Iran.
ukurikije nyuma ya 9/11 ibihugu muri ibyo mvuze bisigaye bihagaze, njye nanavuga ko ari Irani gusa. Irani yonyine. None ahangaha ni Irani gusa. Abantu nayo bakanavuga ariko nayo ngo icitse urutirigongo. abantu bakanavuga ngo next ni Irani. Icitse Libani urutirigongo. murabizi biriyo. Somalia ibiriyo murabizi. Sudani gucikamo kwayo murabizi. N'ubu ngubu sa Sudani ariko n'ubundi nta stability iriyo. Libya ibyo ntabwo bivugwa. Ukareba ubwo igisigaye ni Syria higezweho none ahangaha nubwo bamaze igihe kinini cyane begera amajanju noneho birarangiye. Ubu birarangiye abonye ko bishima. Iran n'akantu yiva ari Next. kuvuga nyine ukumve kugwa kwa Syria yego bikwereka ko na Irani yagenda. Oya, cyane dore rwose, ikibaye gikomeye kuri birashoboka Irani. cyane. Irani ingufu zayo zari zishingiye ko Isiraheli itisanzura. Baba bafite Hezbollah hafi aho, bafite Hamas hafi aho, bafite bano bo muri Iraq, bafite Islamic Jihadist. Abo bantu supply y'intwaro yashobokaga kubera Syria. None Isiraheli yari imaze iminsi yigamba ngo yabujije indege za Irani muri Syria yazihagarikiyeyo. Hariho Asadi wahoraga avuga ati Isiraheli ejo turayisekura. Nawe wari muri uwo murongo araguye. Mu kugwa kwe Isiraheli yarishyigikiye inyeshyamba yahise yihutira kurasa ububiko bw'intwaro muri Syria. Inihutira kurushaho gufata ibice bya Golan Heights ahantu yokipayinze for so long. Ariko itari ifite 100% noneho yahise itangira no kurenzaho. Bamwe barabibona nk'iki Isiraheli none itangiye kubona inzira zigeza ubwo mu marembo ya Irani neza. Gufata Syria egari no kwinjira mu marembo ya Irani neza cyane. Igihe Isiraheli iza kuba ifite control ya Syria, Iran is not safe. Irani rero mugani muri uwo mugambi wo kuyigwisha kaba kayibayeho. Gusa ibyo muri Syria byo ndavuga ngo biracyari furu, tuzabimenya neza twamaze kumenya niba nta mukino urimo, kuko nge ku gice cya 60% ndabibona mu mukino. Umukino uhindura iki? Assad akaba scapegoat. Asadi agakoreshwa nyine bashebuja bakamugatire kura n'ubundi dore kuko Asadi nawe yakoze amabi menshi. Asadi yari umwicanyi nyine yari twin fat. Bakamugati oya vaho n'ubundi bimeze gutya cyo dukora turi bukurinde. Nicyo bananiwe kuri Gaddafi, ariko Gaddafi nawe ntigeze yumva nyine yarafite benshi bashaka kumuhungisha. Aho nanemere operation ikomeye y'Abarusiya, Asadi yagurukije indege bamureba bari ku monitoring cyane agiye ahungiye. Flight radar buriya nayo nyifata nk'urubuga rw'ubutasi irakurikirana igeze igihira yibura. N'umuryango we wose. Umuryango we wagiye mbere. Hahandi njyana nahahira byo nari nabivuze umuryango y'ano makuru ko wagiye mbere nari nayabonye. Ahubwo Bashari operation yamutwaye indege bagezeho bayibura kuri radar. Cy'Abarusiya bakoze. Cyabohereje izindi ndege mu ibanga zikomeye zitabonwa na radar. Bagera igihe indege imanuka ahubwo abantu bazingira arashwe. Ndege yaje kugaragara nyuma iri honyine. Reka dusoreze hano n'abashimire iyi ngingo yindi yo nejo twayigara ko dusize ijyanye n'Uburusiya na Ukraine. Rene Nabere muhire wakoze. Ariko